Akashwani Shillong khubor ektin Jaiñtia operation video do ialang chiang. Ki maram kam yong khubor while Chief Minister Conrad Sangma ek stem fusion kular wo iarap ye purea puthi saian. Sikai ke Southwest Garo Hills Administration ki paidbah iatoh ki kam chakri paidbah hapoh iong MRTPS Act. Pynman ke MSSDS West Jaintia Hills District ye program sikai chaphang kammon wo kyntu kynrong wo mynsien ki khynro thuh kiwa kamai. Pynman U SP ke West Jaintia Hills District ye ialang wo bole ye NDPS ye Joint Traffic Committee kam kiwa hakmado iong chanan. Ki khubor ki obnya Pynman ki kunhun nektar ye sikai hajong stem fusion we kam jule kynrong ki khna pure State Convention Center. Kani program which is need penyo ye sab ko phongi khana kamon ye khun gi wai jinge we de amle ye kop e yo sug perdi ki khana Neliang Chief Minister Conrad Sangma wo wai kani program de banjoru ya ka wo pungkran ye ko pure puthi chaphang ga saian kam tam ne vanta ki class 8 hado class 10 ko man le ki class ki wo ka mi ki khana wo yara panroi panhe ye jabe nyong ki khana The Kalamule Chaphang program kama Science and Innovation Fairs, kama Mathematics Olympiads, wag Rubik's Cube Challenges kini program, iarap open roy start itip, ki kena palat na kikot upuregi. Conrad Sangma dapat benawle wag sorkar do iarap ko da song poisa, neventa ki kynro wa neventa kamanrate yang ki. Ka Southwest Garo Hills District Administration de wiksokti lang wag Meghalaya State Public Service Delivery Commission The Pynman ye program sikai iatoh wag Meghalaya Right to Public Service MRTPS Act arjar arpawa ampati. Neliang gi he the penche ki chaphang ki kam wai jingchakri ki ye ki bro yo nagni an nado ye ki certificate isan ye ki kanhun mo ki society upher ki license labor wag transport the penche ki le chaphang commissions online portal The ile ya iklam upher lambagi he na kichna upher ki urbanjor he to wa 101 por wa kular ki paidbah I chakri hok ki paidbah hagani ga sire chimunta le ragi khna skori Pynman ni ga program go chongchin wa ko yo mantoy kini ga program thumu go punche ki paidbah wa gi he sarkar chaphang ga kam wa ko wanta yong ga MRTPS he o punyo ye chakri paidbah I wa byang Wai wasuk haga kam sanchar khadam. Pediang Prime Minister Narendra Modi ye rayang sarkar NDPS EWKHD Radha Krishnan ulat gejala Maharashtra wo manukamu kurtong Vice President. Hai iatoh social media Prime Minister Narendra Modi de ro ye chakri paidbah yang CP Radha Krishnan. Hai war chakri de mynsien snyaukian de perkhat perdana yojna we de mynsien etilun sega kam ialang salang. O Prime Minister Modi de ro le ikang wa chakri CP Radha Krishnan ha Tamil Nadu chakri yang o kamu MP we chakri yang o kamu lat de pelaji mudu ye mentoi ki paidbah de ro ye kwenta yang CP Radha Krishnan ha yung dorbar we stad itib yang o chaphang ki kam hima sima we ye gerti sanchar gari we sing achwanyu le he wa de jedi o kamu Vice President gari Neliang o Minister Information and Broadcasting Akashwani Shillong de ikubleyu ya CP Radha Krishnan. Ka Meghalaya State Skills Development Society MSSDS lembaga Skills Meghalaya de Pynman go program sikai we khut paidbah go Hatirot Singh Memorial Hall Pendang Yong. Kini ka Muria Khmado Samuel L Nonglaj o manle Skill Development Officer MSSDS West Jaintia Hills District. Daerah sikai ki phamut ki manchan rang man ganthai he to ki sab upher kini ginong chimunta de kyntu gile opun sia pertut ki hapoh yang skills Meghalaya ko ki sikai upher kini ko program thumu go open tip we o mynsien ki khynro o jet ye lat kamai yang ki wo iarap ki open bhai ke sab ko phong yang ki we kham tam o imjak po gi na ini de kalam le we de punyo le he ni ye jet kam upher we ki la luti wo kamai hakalan ki district Kanido ga Akashwani Shillong khubor ektin Jaiñtia USP West Jaintia Hills District Jakpal Singh Dhana IPS de Pynman ge lang gi he pulit wo padbnya ai kam tung khen ai hapoh district
Dong ki kam si hapoh district de duna bagi lanoi ki kam togri iwadang bon jinge ha chanat polit hana de bon ki kari wada cham he to ga an pokso dong wa em jinge ni da guru kom man na chongkha chongman ha district wadang em bon gurang bod guru kom yongrim bon ki yo kurim dang hapoh irta dong wa yagni ke wanta do pha cha chanat go to upajeni Nakramuna he to wa iku ya ipenem kam yo drugs se wadong wa ki kam khai drugs to gi udale na bar ga jila Meghalaya wa de work sok tilang wa chanat pulit yong East Jaintia Hills district kam jole wa AMTF Shillong de yo ya gi jingjob wa kro he to wa ga ni ke kam da pun banao wa i kun yo drugs wa ipun kre kam ge joint traffic management to gi kam gi wa khamado wa pan la jing mot ke chanat pulit Jaiñtia Hills Lower Primary School Teachers Association JHLPSTA depan mangoi galai paidbah go jai hajuai ini galai paidbah sedang ina Marian Hill Higher Secondary School we depan kod hagamadan Jerusalem chud waku hadin yung galai paidbah de emle sa ialang hiwa ginong sikai de wagi wo pendo yage MOU ko ong wo chuna hado arphatli ki skur sarkar LP School Garo Hills kamoda terwa de kunhun Garo Model Union Leklam le hagani ialang chaphang Meghalaya Education Grant yaki deficit sanction post the one ra ki le ying e wa mat ki nong sikai he to wa Islam yang SBI account number ho le yaki CPF fund transfer we de bo jinkli re he to wa man khoi man hop ka DA ko palai nadu umach nadu na wisu arjar arbosan thmu le wa Pynman ni ge jo ge lang hatura we Shillong Garo Hills Settlements District Council GHADC Deputan Gawamat Yauri I Percha Kinong Kreyong Ka Hapoh Yang Galama NGEA Kiwa Percha We Doa Wo Punyo Iku Tulop Yang Ki Ko Dangsa Neliang CM Nikman Marang Doong Wa Kani Ke Jinge De Sedang Go Neda Wa Sa Teng Gi Kam Tang Wada Ong Wa Sorkar Jela Rai Go E Kini Tulop Badangsa Yang Ginong Kre So Bnai Chua Kadi kam le kam ni de le de we rab usu chwa de jela he wa de pun biang perla wan hadin nung ba ka yo ka kon no moyong we na gi mo ne liang CM Albinish marak hadin we cham wa gi no kre dong wa do pun em kam de song poisa yang sarkar jela we na jinyo nong sarkar usu ni tulom tang wa ha perdi ini gi kun hun ko de kerchan nang de NGO de rai ko o nang peten ko percha Ni auri aura hag chong mai khuli hadin wa ginong chong chong gani ga thar open sigi ya narding wa thung the bo daga Assam State Electric Board I wa de punni ye khajia par li ginong Meghalaya wa ginong Assam kat kam gu khubor wa de yod ong wa ginong chong chong hamai khuli de pen hap ki yo ni narding wa tan lai u em hajan ganan hadin ini wan katu gani ngot ki bruna Assam de kalam de pen snyawi percha yang gi ye ni le yang ginong mai khuli le ni de jori khajia wa de ya le che ye cho ya dan Hai ni Jaiñtia ki man kan thai na mai khuli de chak ta akti ki bor sarkar na waro art li jila de hier gi wur chagni ke thaw wo punjab ji ni bro hade ni ki bor administration yang jala Meghalaya wa jala Assam da rai wo bo de peace committee wo wan ra byang yesu ye sang hagni chang wa em hak hapon o deputy CM ga GHADC Nikman marak dong wa ikendang wa ibe ye ki bar jala wan ra ye jinge I wakro ha ki thang Garo he wan lor wo de pha I bro wa mi chnong gi ta wo bon gi ni bro ngachi kam gi wo to man gi ki tri chnong yo bo jinge I bor pan la ye ni ne bha em katu kan ni ki wo man sikhet ki nong chong chnong pura yong jala Assam ne liang ga GHADC de pha ngo yi he district ki nokma ki gobera su gi mandal ho to kit di gi wo to wo gi wum to gi tri kan yong ga jala Assam da ban joro wo gi kam ki ni wa chikman do lai ba ki kat kam gi report wa yo na gi ni bro gi wa chania ga district wa paidbah ai wa kular wa mcha wi wa le bar jala wo chong sa ha Garo Hills da gi tentu gi khubor ga tu report cho kut yong ni khubor Jaiñtia toy avani gi program ki obot kani to ga Akashwani Shillong Kini ka Akashwani Shillong ke jinglong jong ke swing bening ke bala budak